Promises. Promises. Fela man forza man. Wanimbiza mani mamini so kuwabani wena nikwazi mani namasikole saka midlozi But man ngayitela man baselungisa. Yini mafura ne? Ifima charge employed. Solo ngayibukeli. Unamaviki ronke. Ngiyakutshela midlozi. Ubona manje ufikela kumidlozi zifika into zibe heri bayazi nabalingini barungela. Bhuti base hawo uyalungisa bhuti. Yabona nje ukufikira so. Mina nineza kurungisela nidlare bhuti nibalungisela nabalingini bona la. Narungisa ma TV ni ma prize mayikwasana. Na isa charge ne? Isa charge bhuti. Ngifake ama 2 fridge mujana na ifake ama screwdriver. Iviki lonke solo ngayisebenzisi man. Mina amaviki ronke ne. Bangitshela ukuthi awulungisa into fast man. Hayi mina nayirungisa nyaro yabona ima 2 minutes wena wanikeza ayicabanga imamandi. Yabona mina nemayanga. Imati. Bhuti akemlo. Ujoksera. Wasafathanda ma jokes wena. Niyakujoksera na uthatha ima jokes. Imidlozi yathanda ukujokes emidlozi. Mina nginamali ukuthenga futhi nginemali ukuyibeka. Rara nikutshera ibakukivorator lana nimahlanganisa nemicroborator. Yabona lento le. Semoto lebidlozi. Rarera. Lana phela funa nihlanganiso uyabona njengoba ijabuke so. Imoshekile yayibona ake kuyibona vele boma sekuthina yabona manje wasilungisa sinezinto reason apho. Nimo pride mina nibarungisera abaningi basebenzisa amafoni ngiyimi la nibarungisera. Wena nje ungayishiya wabuya wena. Siphume lapho midlozi baye wongisela ngamalini midlozi. Ngoba nguwe hayi awunayi ma 5000. Hayi alright niyadlarera nakujoksera. Imijokes yama jokes. Unganinikeza ima 2 days uyabona. Mani uyafuna kuranza something yarunganimera na nirenze kancane. Nirenze kancane yeza bhuti. Alibareki imidlozi yathanda kujokesa. Nizokubarekela phela. Awubarekeli midlozi. Yakujoksera. Ayifuna mloluka midlozi. Forza man. Ukahle. Ngikahle mina ke. Lenifotsela ngofuna iTV lama plasma la manje. Wena ntola yini? Mina phela ngithi ungilungisela ifoni yami ifike charging point mina manje. Ukhona inyaka? Ukhona lenifothi, ikhona la phakathi. Hayi kusela umuntu phela lo muntu cela sasamagedlele bantu solo ngalethi solo yabantu bakhala ukuthi abalethi. Uthatha le TV yakho, uthi nomfoni yami ngisayithola musi la. Midlozi. Midlozi. Wena phela. Awuvele ngaso khuluma. Ya, bela. Bela. Alright bhuti. Uyazi ukuthi kwenziwe yini? Nibe senakubeza mama man sekumera nira bangise ngarena mani maroba. Hey, wonke imsangano wena ngefuna iTV yami. Hayi ngora bhuti manje ngicabanga ukuthi imali Nini iTV solo ngabuyi. Hayi nakukhazera phela ukuthi nakungiyenzire kanjani ngilo. 100 days solo ngabuka iTV mina. Ngiyaqera bhuti bhuti hayi ngicela unikeze ifoni yami ngami. Uyabona manje sonadlekela nema customer. Yazi ukuthi nenjira njani bese niyirungisira niyiqedzira iTV ya ayikona ninikeze imali mngani wakho iTV yami ayifuna ngaTV yami yazi ukuthi niyende njani bhuti hayi mina ngihlanyiswe wena man hawu iTV yami yazi ukuthi niyenzina njani aniphume sesahamba siyoyiranza yabo ilenze nyalo ngiranze nyalo niyiranze niyaphuma soyiranza ungabalenga mfana wami hayi mina nibaleki bhuti mangana yazi ukuthi mina nimama Joseph efisa nitholakala kuphuma nifuneka yabo siyaphuma nayo soyiranza kwele foni yabo lamna mina ngimthembe maybe yabaleka Uyabaleka ne? Ya, awuthi Uphuma ngala ngomena la. Oy. Yondoda le. Oh shit! Oh, okay. Uyabaleka futhi. Hayi okay. Mabili futhi. Anibareki manje Uyabaleka. Nibuye mafia.